Umurembo Fort Portal Mubaraka Munyagwa yatandika no kutahira amashomero agana St. Leo's College hamwe na Nyakasura School. Madam Muhanga Magre Minister Hanga aha Munyagwa nto yayetumbitira government ahabwo butakorekera kumara okurebera amashomero aga ubwo hatagariye mu mberambi miti yenarembweraga jalide getuloza anti gaino kujya mugongera umwamana bino lyerimu olitunulira no soma wali baga welcome to the school. See, this is not a secondary school and it's not a high school. No, it is called Nyakasura School. Most of you studied but you never went to school. For us we went to school. Yes, most of you just studied. You learned. Yeah, that's okay. We are not refuting that. But you never went to school. Me, I went to school. Yes. We all went through here. Yes. Ogubwa nyuma y'urutayiro w'amashomero aga yazo mu rubuga Fort Portal aho yakora campaign ze aho yatandikira mu gishayi kandi ahantu yashekera abantu ba Fort Portal abari kutekateka mu government ikabahereza city bagira ngo Fort Portal mwanya tourist city kukanyenda muri resto kwera kushana no wasota kutereza city utatwire sente zo kutuboneza base bona abanyabireba sito kwera kushana hati tourist nakwizato mu city era kushana iti twikirize NRM ruhire NRM egene oguna jarangwa abantu ba Fort Portal bino kumuhereza umugisha akaba president agumize ngo naza gukora cyone cyo kubasika okureba ngo enshonga zabe ziri kubashasha yazikoraho nachaburo abagiga bino mwanyu mu NRM konkima bari aho bamakanika baza boda imwe bari kubiza imwe tumine mwanyu mu NRM imwe na Munyagwa tumine tanuso Nyowende common man ni mamuri ba common people, common men and women. We are common people. Our party is supposed to be the common man's party. Kukati NRM. NRM na yabagiga. President Museveni muguda muno. Jeme Salim Saleh muguda muno. Gesho kwa Jonan Singwire.